ngasi numida wairam phongkhiba tongan manipuri siphongsingdagi amasung thokhiba thodok wathoksingdagi maruoibe I pausing khonggosaraga manipur top channel gi maikeidagi myamna thamjagi hanmada Chief Minister na BJP da vote piu Santipura ki hairiba wafam asi unconstitutional oi miyambu ki hanmani Bhakta Saran Das leiba amagi Chief Minister na voter singda khudom bisingduna makhoi da vote piu Santi pige haiba wafam phungdok lebasi unconstitutional oi miyamda ki hanmani Congress party na condemn tawi haina AICC gi Manipur in charge Bhakta Saran Das na phungdokre wafam asing asi Congress bawan gi risang kaising media center da pangtokpa pau gi mifam amada phungdokhibani magna makha taraduna leibak amagi Chief Minister oiriba mioi amana kihanbagi thabak satharibasi tofam thokte board khomgadaba oirabadi makhoina tawkhiba thabaksing puthoktuna miyamda nonjaraga haigadabani madugi muhutta khudombi singlaga BJP da vote piu Santi purake hairibasi BJP da vote pidrabadi Santi purak loi hairibra Sarkar sigi flagship program ama oiriba go to village vote matamda natrabadi pangthokpa yadabra Sarkar sina mapam khudimakta go to village poiro flagship program khudimakta asi BJP gi political party gi election campaign praja gi yaifana ba pekhat pathabak thaurang nati loinena Chief Minister da haisi program singa sida praja mayam nungsibigi pekhat pathabak thaurang amata nati flagship program sina miyam na thabak oina pangthok pangamdri masina takpadi leba sida matik saba government leitre takpani hainasu phongdokhi atopa pawamanamo social security pinaba lenga ki khongthang karmasari singi damaktani JCC sai lisang sina social security pibinaba JCC na takna duna lakhiba karmasari singi khwaidigi maruoiba demand contract master roll casual singbu social security fonganaba Manipur Sarkar gi order number 18 to 2019 FDSC khwaidigi singthani oiba puarigi khongthangni haina joint coordinating committee of PWD Manipur na thadurakpa sirolamanasu khangalakli atopa pawamanamo laumi singi poinu mifamda ban broket tawigano lakliba tang nipanasi sai khudingi pangthupagum handaksu laumi singi poinu mifam 3.0 Irabat Foundation Manipur sinduna MDU hall pangtholagani singtam pulaga iramda Manipur gi sotharaba kayagi manungda chinjak ta mipal tangdaba chinjak marang kain organic oiba mongda puthoknaba wata padaba manaba khunayama sembinaba amadi haujiki mirol na tungi mirol gi damak marueba wafam kya thamnanaba marueba laumi sinmi ngami kya gi problem sing khana nainaba pangthokodoriba mifam sigi numit asida kanagumba loop amatana ban blockade tawidanaba Irabat Foundation Manipur na khangalakpaga loinana tongan ba singi manung hanjin mafam kya dagi poinu mifam asi yawba lakadaba mifam asida lebak miyamna sagot piyo amadi mateng pangbiyo haina Irabat Foundation Manipur na thadorokpa sirolasinasu makhatana phongdorakli makasa tarakpoina topa paw manangasi state si goiriba COVID-19 update miyamda thamjagi ngasi goiriba positivity rate si 1.6% lady amaso apun boina miyoi kungani pa nauna COVID-19 na positive oiba thengnarakre miyoi amana COVID-19 na positive oiduna laikhidre haina claim tawri apun boina miyoi lising amaga satret ka maudraga marina ngasi COVID test tokhi COVID-19 na positive oirakraba miyoi kungani pa na si Bisnupuri gi ani Susampuri gi ahum Impal East gi manga Impal West gi taraga tare Thawbal gi ama pun miyoi kungani pan positive oikre haina report tawri laikhidraba miyoi ama sina Thawbal gi ni haina su claim tawri makasa tarakpoina topa maruiba pau kharanamo pung ani ki khongsat Manipur gi governor Jiribam na laklamle Jiribam ga ta state single lona basing fencing khaba mathoktai governor Manipur gi governor Laganesan ngasi pung ani ki khongsat oina Jiribam da helicopter tongduna ma ki official single lona na laklamkhre governor na Jiribam da hek thungmaga Jiribam police headquarter da leiba multi utility hall da pangthokpa mifam na sarugyabaga lona na public interaction program amasu pangthoramki ngasi gi thawra maduda deputy commissioner Jiribam gi thawpuriba W Malemnganba sengleina district asida pekhatliba amadi COVID-19 gi matangna district administration na lawkiba thawdang kya marik chumna governor da pawdamki thawra maduda governor na COVID-19 dagi hena sathiraba beren ama tholakle hainabasu akhoi khudim angna luna nana lebigi hainabi thamsi
ꯃꯗꯨꯇꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ MSFDC ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ MSFDC ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2022ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ MSFDC ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 30ꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2022ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯣꯊꯥꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯐꯝ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯖꯪ ꯕꯦꯂꯦꯖꯇ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ARꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈ꯭रे ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯅꯨꯡꯖꯪ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯂꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯈꯔ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯂꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯔꯍꯨꯂꯨꯞ ꯖꯤꯔꯥꯡꯔꯣꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ J ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯀꯗꯔꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯅꯨꯡꯖꯪ ꯕꯦꯂꯦꯖꯇ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯂꯧꯍꯨꯂꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯟꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯡꯖꯪ ꯕꯦꯂꯦꯖꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ AK-47 ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯅꯤ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ 3 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯈꯔ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯕꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯦ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯣꯇꯣ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯕꯔꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯔꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤꯁꯨꯝꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯦꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1:45 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 150 ꯔꯣꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯄꯤꯁꯨꯝꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ SDPOꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯟꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯕꯔꯥ ꯂꯦꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯕ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯦꯜꯂꯝꯕ ꯕꯁ ꯅꯧꯅ ꯆꯜꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯕꯥꯔꯇꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯎ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯁꯧꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯕꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃꯅꯤ UCM Manipur Hill Area Autonomous District Council Bill Manipur Kaiba Yaba Bill Amani Haina United Committee Manipur gi IPR Secretary Laisemba Lamabana Thadorakpa Sirol Amana Fondorakli Sirol Sinahai Manipur Legislative Assembly gi Makada Leba Tuanba Committee Singi Manungda Singoba Tabak Thorom Kya Yengsinbada Mateng Oinaba Semkiba Hill Area Committee na Purpose Torok Liba Manipur Hill Area Autonomous District Council Bill asi Furup Masel Khaidoknaba Law ama semnaba honaba bill amani hairiba bill asi Manipur apunbagi oiba development natragana state kidam
पुखलक इशू स्टेट मियाम लौब यारोय मणिपुर लेंगा मरी लेनब लेंगा लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर मियामबू रिप्रेजेंट तौरीबा इलेक्टेड मेंबर्स मणिपुर की मनुंग लेंगा अनि लेहननब होटनरीबा मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल असी मणिपुर मियाम की ख्वाइदगी वांगबा संगलेंदा खनद्रिङै मियामना थागतखिबा लुसिंगबुसिंग मरक्ता लेबा कायब याबा बिल असी पुखलकपदा यारिबा यारोशिरा हाइबा खनखिबरा लेंगा असिना सही यांखै हेना मिहुत क्या थागतुना लाकलाबदा ngasiगी सौखत लमजेल अतोप स्टेट क्या मंजिल थादुना नेशनल की थाकता डेवलपमेंट की ओइबा एवार्ड क्या मस लौरे हाइरिब लेंगा सिगी म्यूट सिंगी मरक्ता सिगुमा डेवलपमेंट की मिंगदा तुआन तुआन कंगलुप नत्रगन फुरुप की ओइबा एजेंडा सिंग असि पैरेलल गवर्नमेंट अमा लेबुगुम हंजिन हंजिन नैनबसी इलेक्टेड मेंबर्स सिंगी वखलोन दा अपुन बखुनाई की वखलोन लेतबननी हाइनसु पाउसिन मखाताना फोंदुरगली दुगा हौजि कोइनदि पाउसि मतांग से लुसिनजरगे अमसुम पाथौसकी बिद सोकी प्लान की क्या यावसु मियामना ngaakpigani अमसु मतम के मरोइबि इ पाउसिंग लेप्तन अपडेट पिजरकेनसु चैनल सिगी मेकेदिगी मियामना थमजरी एंड थैंक यू